Jasné? Vidím, hej. Tak poďme na to. To vidno, ne? Chyť sa tu hore, obidve nohy na parapetu. Na parapetu, obidve nohy. Dobre, na ľavú nohu zo stupienok. No. Takže, ruky nad hlavu. 3, 2, 1, jump! Okay. Rozpaž ruky, pozeraj sa hore k nohám, ide ti láno s karabínou. Rozpaž ruky, chytaj si láno. Ale v pondelok by to šlo,